muno nkethithia rukire mumeru ateketha swari mwe muwa na muwa ringi kilukite ndeka amirongo ena na ithanthatu akinyuma ya thaimwe cherukire kumba kwithira chikirwa mambetikiria nkuwate we nikire mubango akana kichunchi kitu kia bieli ke mubango yo turinge mena ranchokerete na ngatheti na itukumurika ngatheti ya The Standard nkwira ngatheti no tona kanya akakumba kwithira tukiwata ndeto wara chumbite kwithira chikarika Meru omeya Meru na kinyathi gurune yetu yonthe ya Kenya njara na kongwete karatasi kana ngwete ngatheti ya The Standard tariki ni 30 achia mweri yuena mwaka eno yu turiyo 2026 tuthiatereke mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda wita na mbere na kumba kwithira ukiwata ndeto ina ingi inyingi kana kumenya mibango kathumba ira tukumba kwithira tuikuretera na ukubangira au kwa Meru TV bone buothio ebwa ngatheti kwa ya The Standard Boni buothio ebwangathiti kwa ya The Standard karatasi ne kambere akangathiti ya The Standard kaina rono rwege bura economy ya nthiguru yetete na mbere na kumba kwithira iki na ma sectors mwanya mwanya kana ndwangi mwanya mwanya chupete kwithira chikioneka achikigwa kuringana na nyuma ya Rais Ruto akumba kwithira ari kuyukia wathani kwetu ikakuma Rais Ruto yakuyukia wathani sectors kathomba ichithirite ndi chikina ma kuringana na bura chiromba kwithira achiki perform for example gwetwika rwangirwa agriculture irobete kwithira rukina makuma kirege chunchi kia 4.4% mwanka 2.8% era 4.4 yari mwakene yo 2024 na 2.8 mwakene yo 2025 industry ya manufacturing industry yombete kwithira kuma kirege chunchi kia 3% kwina magichunchi kia 2% rutero transport and storage industry ruinamete kuma 4.3% kwina makiri 4.3% mwaka kiri 3.7%. 2024 accommodation and food service industry yari kiri kichunchi kia 25.9% na thai 2025 yena mete akiri 15.6%. na ndwangingi kathumba ichithiriti kina marorongo nurure ngatheti-ini ya The Standard karatasi-ini katuna na karatasi-ini katutano karatasi-ini katwile kangatheti ya The Standard kaina rono rwegie family ya mwaskari uri yikene ya Kabiru urombere kwithira nende gwitwika na kwirire thigurune ira ya IT na nende polisi bambere bamwicho burubara bari thigurune ya IT no ntubwandwa ibari kiri kumba kwithira bekinya thigurune ya Kenya kanende bonthe ibarethire baichoka ntuko yeyoro na gikundi kia mwicho kiachokete ntuko yeyoro anyuma yabo kuria miaka mieri 18 na rora thigurune ya IT bakiru ya andwenirera nthiguru ya chia IT family ni kana mechie ya barabara biri kuthira bakiambukira endobo barombete kuthira bakioneka abawiritu mno enduo ntubura bwegiutate na yanja Sinta Wanjiko na kinya na urani ina wa police officer ura wikeni ya Benedict Kabiru awe instead ya family wa yethra keko wiru na family ngibo ikieba abakamatete na bone nyuma ya announcement ira yombere kwithira kibuithwa ni Dr. William Ruto mweri na September 2025 endira Ruto ombere kwithira akiumira anabaikira weru ni abairatire kwe na mabisa baboriti bathatu bethire baikwira nthiguru ne ira chia IT nomo wabo ni Benedict Kabiru uranende ari aikutwika na urite kana aikwa reported missing meri itandatu na mwicho ni ntuko Rais William Ruto bakwithira gitangaza na kuwa no mbere kwithira agikwa kana no muabara abethire bagita uturo obwo kunende na bubu atumire ntuko inkai mabisa kana officials anene bathirikari baromba kwithira bagichumira na uchikia kwa muchi kwa Kabiru na arabetire kwira family Kabiru ati no mbere kwithira agikwa lakini nende akoringana na chore Kabiru barabarejire bariwa Kabiru ombere kwithira akiyukwa no mbere kwithira agita na akiyukwa yukirwe ario moyo ni gikundi kia auragani kia nthiguru ya IT lakini ndi inario riatire inaba menyere mwana we na ombere kwithira akikwa
kiuke kiurikira family baina kiona nyuma yo kumba kwithira bakiure kibarua mwankira thai batae wa wirigiro kethira bakona mwiri yo mwana wo bomba kwithira bakiyunogo kiontu bara bakuwa ni untu bakwenda muno akana no untu bakwirigira muno at least bomba kwithira bakia mwana wo am befitting a send off at least kiuke abatele kumba kwithira abakiora kironda gya nkoronyu inari aruiwa nyuma yawe nende aiwetirwa amweri wa 2026 ombere kwithira akiringira thimu na ire intobia kabiru na ranterira chia embakasi au nionende ombere kwithira akienda witikio obu mwana wawe ne thire agikua lakini kinyane ndinya nyuma yawe uko mwankira thai bataomba kwithira bakiewa weru abakithira bakoro na mwiri yo mwana wo bomba kwithira bakimorokia na njira ira yagirite karatasi ne okaka tweleka ina rono erwe yene ndebura kwithirite kwino bwa anterira chia mwingi nyuma ya kana kamwe kamyaka 18 aumete skuru kumba kwithira akiurwa ni antu batikumenyekana na maandamano baro akariba ntere chia kitui barombere kwithira bakiumira na kubwithia maandamano bakienda kumenya kana karwara iro nu na bakienda thirikari yomba kwithira kiyukiri ontubu na njira inene akienda utire bakubwithio chunko ina kuona kana kanu arombere kwithira agikaura kuririkana abarabarene ya Northern Eastern Terrace ya Kitui ira yomba kwithira kiwatanithia mwingi Garissa highway kuma thainyanya cha muthenya irombere kwithira eingi ne akari barabara na muthoro yo munene abakenda kumenya nende inimbiro raire kana kakana no wengwa arombere kwithira akiura kana ka ntiku ya yero mabisa baba nene baromete ndiguru ya itibe kure kyo kinya ndiguru ne ya Kenya ibarethire bake wangowe nkoroki ya mabisa ngiri imwe barombere kwithira gwitwika nende ibo bakatetheri kana bakethera be mustani ne yombere akumba kwithira abakirwa na ngant au ndiguruni yetu ya Kenya barero nende kirithurano ribe 2027 bakethera be mustari ne yombere kenda utira nende ukethera kwina ukiriria akirithurano twititebia 2027 ete myambo ikwa imyambo ya Interior Cabinet Secretary Akipchumba Amurkomen na top police bosses kana nene bara anene banene na araura rwangine rwa borithi karatasi ne gatodatu kangatheti ya The Standard kaina runo erwegene ndi koti abore rombere kwithira ikita maamba indiria kingurano kana kiiko akiomba kwithira kite kwitana mbere ikumba antu barabomba kwithira bakira thina muno kana barabetha bakiteseka indiria achiari bomba kwithira bakiathukana aniana endune ndi na gwatwika kwina achiari bamwe bakwenda kinya kuthamiana kuma nthiguru ne bari baba ikenthiguru nengi enjanje court judges badatu ba court appeal umawijikene ya Joel Ngoge Francis Tuyot na Patrick Kainge ebonde bakirula out in different cases barombere kwithira bakeya na mitaratara ire ana abakomba kwithira bakimenyerwa na niyo indira kinyana amuranu yo twika kana chiari abethira bakiathukana ni atiana abakomba kwithira abakirerwa kana imitaratara reku ikomba kwithira tumirikania acheri baba bailekendo utirana abatikuri ya thina karatasi ne okaka tunende ECC kana rwangi ro anti corruption bo betukira bakitikiria into bianga ba former governor wa Mikori Okodho Bando abira bembete kwethera bikiyukua akiriana kuma kikiriana bao bana anakinyakiri antu barabara yakwina bo bira watwika nende byari bya yukitu kiuta tina watu kana bya nkukumo nende byetikiritwe akumba kwethera abikenderwa antu kuma nyumba ngari nende ibitikire tukumba kwithira bikenderwa antu na nyuma ya Justice Rose Ogungo urombere kwithira nenda akinenkanira onda akuringana na application irombe tukithira kibwithwa ni EACC amweri yuena tariki 16 mwakini jo 2026 kunende intobio bando bitu mochokarerengi bietikiritwe akumba kwithira bikendwa karatasi ne gatona na katutano kaina rono rangu kuira rwa bora uchunkuni abombe tukethera bukibuthu na kuonekana kuma rais Ruto kumba kwithira kiyukia wathani bora economy ya nthiguru umbite kwithira kinama anake wango kinene hiro no kona karatasi ne gatuna angatheti ne ya The Daily Nation rikani ngukwirite kwina sectors ira chumbite kwithira achikionekana achi enami kana achigwithete performance akuringana na bora chomba kwithira chi perform wa kene yo 2024 kwina agriculture manufacturing industry kwina transport and storage na ICT kuna kinya financial service and insurance ira yumite kuma kiri 7.5 kwina mwanka kiri 6.5%.
karatasi ne katutano kaina ronurwe ye kithomo aragutwika nende aritono kaba gwitana mbere na kumba kwithira bakingia baraba kwenda ambesa chia help akinenda chomba kwithira chikeano ni thirikari lakini nende mbecha ina chono kachititana mbere na kumba kwithira chikini ya gwitwikana baba ingi barabere gare mbecha icha kuthoma cha help bakethira baigulukira kaita kakaumu tu mbecha ikaikunia enduno karito baretana mbere na kumba kwithira bakiongeleka njo kumenyekana ya Justice Mohamed Wassan warombere kwithira nende akiyukia kanya ekakurwamira the Judicial Service Commission nirombere kwithira ikinominate Judge Mohamed Wassan ku replace Justice Mohamed Ibrahim ni nyuma yawe kumba kwithira akiungwa mauri na araura Supreme Court karatasi ne kamwanza kaina rono rwege Mundavandi wetangula baraba kwithira bakibwithe musemanio na utimana na bunge nkuruki ya 30 abakuma ruterura rwa Western na Moroto jure Ibaya mwana mutegeri wa Meru TV tukaromborekeri na tukuwatwe ni kiri kichujike tukebile kia mubango jo turingeme aratukumurika ngatheti ya The Standard gutire te karatasi ne kamuwanza karaka ina ruono rwa Mundavandi wetangula baraba chumirite na kumba kwithira bagikinyantere cha Western na kubwithe muchameno na bunge barutere rwa bunge nkuruki ya 30 na Moroto ajure kwariri na kubangabangania siasa chia 2027 muchamano yo jirombere kwithira nende
yukibwithwa ni nyuma ya rutero rwa Luya akumba kwithira kukirikana siasa cha rutero rwa Western ichikumba kwithira achikigwata Mwanki nyuma kinya ya ODM Secretary General Edwin Sifuna akumba kwithira akibwitha michemeno kathumba rutero runa akethira aikujiria muno akirindiki kingi ikiantu ntubura butumite nende yaka rutero ruru wa thirikari bakona yaka Edwin Sifuna ombikia ukamata kirindiki kingi rutero rura nende kabakwibanga siasa ne cha 27 Rais William Ruto nombete kwithira akiaria na akaira akarikana tuba rutero Mount Kenya abaina shia inene kana abaina rugairu nene muno kiri thirikari yawe nende akiari ntukuyeyora rutero akiari ntukuyeyoro akiariria kariba rutero Mount Kenya araba murombere na abera atiribuka ntaka na bukandinga nthi buyukia urawari munini okwa wagatene Rigathi Gachagua akiwa kinyanyuma yo kumba akwina impeachment ne ethira akiyukia kithure kindiki na kumunenkera kanyo karaka munini wa rais ariwa na kinyanyuma ya Rigathi Gachagua akomba kwithira aikwanwa Obandu akwina gichunji kia 40% kia rugai rutero Mount Kenya nibo baithirikari ne arite yantu kuyeyoro ari narora Kirinyaga orarombe tukithira kiliunga State House saying kinyanyuma yabo kumba kwithira baikwa ukana kana beku tigana na Rigathi Gachagua bandu a replace Rigathi Gachagua na kithure kindiki urano akuma rutere rwa Mount Kenya na nkoloki ariwa bandu na itere na mbere na utira cabinet secretaries na kinya principal secretaries kuma rutere rwa Mount Kenya batomba kwithira baitunywa kabaisuno twanya two twangui arauririe na betkirie nkuote miario yawe arauririe atri there are people who are claiming I have removed Mount Kenya leaders from the government. I want to ask you, is Deputy President Kithure Kindiki from Nyanza? Uni kiuria arobere kwithira kiuri kunende airomba kadiba rutero Mount Kenya batamuteyanirie anontu bundle baina utongeria athirikari ne yawe katuni ketu kai karatasi ne kai 12 ngatheti ne ya The Standard katuni ketu rutero rumwe kaina uncharges kana kairingithano na uncharges barabara kuthira bakiungwa mauri na raura kiri koti njire mwe ilionania kwina candidates na kinyanjire ingi ina candidate lakini kira batu tukuona aturiona candidate akiurwa biuria na agichokia lakini nende gwatira behind the scenes kwina ire kuonania candidate bura ainyeletu bonene akuringana na buraba kuba kwithira bagita ikungwa mauri na raura kenda baye watwanya tungwi aturabetite guchoa Wanekethira kwirwo rungi rukwegi mutegeri wa Meru TV karatasi ne kaka The Standard inkwenerwo no rwa county ya Siaya naranende county assembly ya Siaya irombire kwithira ikiri yako kunominate ikiri yako kirukia CEC nominees barabara betu kwithira bakinenkanirwa ni governor wa county ya Siaya and James Orengo gukionekana yaka gukwithira kwina membi kuria kwatanira agatika governor une MCs bawe ba county ya Siaya ni wambeta muthoni wa KIRIAMANA amutegeri wa Meru TV ikulokete ndaika ikilokete ndaika inyaki nyuma thele cherokiri akumba kwithira chikirwa ma anga kuchokiri nkatho mnono tubukona kanyaka ututhiatira akiri Meru TV rukiri mubangone ywa turinge ime ndono ine ngeka thomba chinga theti ne ya The Standard umara dukenera kwina we iwa trenga theti ya The Standard ya The Daily Nation kana ingiro kwa kwithira ikendwa akundukene akudukerera kwina we umbe kwithira kithoma ndondo kathomba irando bakwithira ngikuthomera na kinyaira antaumbo kuthomera uchi ile na njira indaya waitha na mbere na ututhiatira ndene andeke itikura yetu kethira tuichokera na chambe kumenyekana ya Ian tukiarire mantu JG Youth Empowerment akinya kiri county yetu ya Meru na kinya kiri nthiguru ne yetu yonthe ya Kenya ayuthi babati kwa ilu atia kana wikiro inya atia akienda kaita konte tutarie tukirira tukiwa ayuthi ibo barabati na ngui au nthiguru ne ya Kenya kana tutikawa ayuthi ibo bakwithira betumira buthuku igisiasa no tubwabo kumba kwithira batina ngui na mbere na ututhiatira